Si Marta buutan nga babay o maabi-abihon. Si Maria iyang igsuon buutan sad nga babay o maabi-abihon. Nganong niingon man si Kristo nga nakapili si Maria sa labing maayo. Nga pulos banta sila buutan o maabi-abihon. Kay baw mo nganong labing maayo man tong kang Maria. Nganong dili man kaayo maayo ang kang Marta nga porte man ta niyang luto dito sa kusina para man to silang paniudto. Nya si Maria galingkod raman dito kasigig atubang ni Jesus. So maayo gid ay nang dili na lang ta magluto. Mas maayo nang magsigi lang taglingkod. O, di ba? Ay guliros inyo, panglingkod lang mo dito. Ya, paminaw mo sa akong wali. Hangtod mo mga matay sa gutom. Mao ba ka na'y buot ipasabot ana? Mao ba na? Di isa no. Unsa mo sa ilang kanon og magsige lag lingkod. Pero si Jesus, iya yung giklaro nga si Maria nakapili Diyos labing maayo. Labing maayo gud napaday labaw na labing maayo na guna. So ang nakamaayo og usara gyud maayo mao ang Ginoo. Nya kun ang ato ganing paminawon ang atong kaugalingon dili na ang Ginoo magkapuliki manggod ta. Bisag buutan pa ka. Monas Marta ang iyang gipaminaw ang iyang kaugalingon. Nya gasigi siya gunahuna unsay ipakaon niya sa iyang bisita nga mao si Jesus. Nya gusto niyang pakanon og daghang putahe kay may man siya muluto. So daghan siya gipreparar apurting daghana niya og giatiman. Pero maayo to yang tumong. Pero ang iyang gipaminaw ang iyang kaugalingong gusto. Di ba daghan nato? Daghang kitag plano para sa Ginoo. Lord, ako gining himuong profesional ang akong mga anak. Ako gini silang tagaan og maayong kaugmaon nga di gid ni sila magkalisod-lisod munang mamalit gyud kog yuta. Ako gini silang himuag mga balay kay haron gyud di magkalisod-lisod Lord. Kay mao bi anay maayong kana ganing ginikanan. Gitawag na siya og sa to responsible parenthood. Ana. Nya di jud nako sila daghanon Lord kay aron di nako magkapuliki basig di na hinuon ko kapa-eskwela nila mo nang magpalahigit na lang ko karon Lord. Kay may mientras tantong duha pa ni kabuok. Ana ba? No. Sakto? Nya mo abroad gyud ko Lord, mo abroad ko kay para dako jud ko kwarta kay haron do na jud ko ikahatag sa tanan nilang pangayoon aron malipay gid sila. Siguro usakin sa imong gipaminaw. Ikaw ba o ang Ginoo ba? O na ang pulong sa Ginoo mo importante kay paminawon. Abisag ako pari ko moingon ko pananglitan nga Lord ni ay 3.5 million nga bayronon. Ako ginigyong i-assign sa tanang mga organisasyon, tanang balay dinhis parokya akong tagaan og kuta nga tag 3,500 siya rog di ni mabayran. Ang dili mo bayad Lord akong ingnon maimpierno mo. Ana. Ya. Sakto na. Porting sakto ha. Pero kinsa may akong gipaminaw? Manghukom man sa dayon mo. Una, nindot kaayo kung ang Ginoo atong paminawon. Nga naman, gihigugma manggutas Ginoo, di gyud siya gustong magkapuliki ta. Ang sugo os Ginoo no, igo kay sa atong panginahanglan, di pa kita ma-stress, di pa kita maratol, pero igo kayo sa atong gipanginahanglan. May man jud kay siya goy gahibo nato. Mao bitaw sa unang pagbasa si San Pablo kadtong gatuo siya sa Ginoo pero ang iyang kaugalingon iyang gipaminaw kay purti gid niya kanang agresibo jud kay siya nga pagkahudiyo ba. Iyang kaugalingon iyang gipaminaw. Ang resulta matud pa niya iyang gilutos sa way ko kaluoy si Kristo.
ug ang iyang mga sumusunod. Yun ang ana. Iya na nung nalutos ang Ginoo tungod sa iyang pagka-sinsiro o pagka-zilos sa pagkamainiton sa iyang pagtuo. Kaya ang iya man kaugalingon iyang gipaminaw. Pero pag abot niya ngadto sa Damasco, padung siya didto, matud pa niya, pakitaan bitaw siya sa Ginoo. Siya, kinsa man ka? Ako si Jesus nga imong gilotos. Naminaw na siya. Unsa may imong gusto, Lord, nga akong buhaton. Lakaw ngadto sa Damasco, tuay taong gahuwat nimo didto. Niya paminaw sa tanan niyang isulti. Dito sa Ananias, katong pari dito sa Damasco, nga 40 taong tago, kay gapaingo na si Saulo pa man to iyang ni Pablo. 14 taong tago, giingnan sa ni Jesus, oy kaning Ananias, at tua sa balay nga kaning balaya, kay tua dito si Saulo siya, Lord, mao man ay akong gilikayan, kay patyon mamiana, imo na nung kong patuon. Sundalan ko. Naminaw sa Ananias, ang resulta, matud pang San Pablo, nahimo siyang apostol ug magsasangyaw sa kanhi iyang gilutos. Nya relax na kay siya. Wan siya maratol, bisan pag gipriso siya, gibato siya, gidaog-daog siya, gisalikway siya, wa na gid siya maratol. Tistingin na ninyo, paminaw usas Ginoo. Nya una lihok. Mao bitaw to nga niingon man kuno nga love offering. Nya bisag pilalay inyong gusto. Nya tan-aw nako, jutay man kaayo ang ning hatag og love offering, 5 naman lang kaadlaw. Nako kanido na gid ni tingali mensaheng Ginoo mo to, naminaw ko sa Ginoo, Lord, unsa may imong gusto? Nganong jutay man kay ni daghan gug kayo ning naminaw dinis online ing siya. Kuan man na, importante ana nila kana amang mahibaw sila unsay imong gusto, kay malipay man na silang muhatag sa imong gusto. No? Kamong sa diyan, lingi-lingi sa dayon mo siya. Pader ba? Yaka na lang. Nagigihimo. Higugmaay lang gud tagod. Higugmaay lang ta. So mga igsuon mao ni siya, kung maminaw tas Ginoo may stress. Lingaw man, malipayon man ta. Bisag unsa pa problema kaning COVID, og maminaw lang tas Ginoo saon ni pagsulbad ang COVID, nya ang atong sundon ang gisultis Ginoo, pagkasimpula ra gyud. Simple kayo gisugo ang Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo nato para mawa ning COVID? Hununga ang inyong mga sala. Tanang klase sala hununga, kanang COVID wagtang na. Muhunong na mo na inyong sigig pamalikas. Muhunong na mo na sigig paghigugmaan ng kwarta, higugmaan ng yuta, kadao anang imong balay, kadao anang imong mga bugas. Kanang kaigihan imong imong bana, siluson imong imong asawa, kanang imong pagka-possessive sa imong mga anak, kamo sa mga anak sigig duwaan ang computer, wa nay tahod sa ginikanan, sige didtong dit sa uyab, mag-premarital pagyud, hasta kami makaapil usahay. Unya, sige na tana manghunong tana. Sa manghunong ta, kanang sige na tong pamaka. Manghunong tana, wagtang ning COVID. Kanang atong kalaway, siging tan-aw na mga porn dihaan nang naang internet. Siging pangawat, siging suyop, siging hubog-hubog, siging sugal, siging kinabitay, muhunong na tana. Hunonga na, waktang ning COVID, usara na kapag pamilok. Clear na ni tibok kalibutan. Mudayon mo sa taging, hindi mada, padiri, bisag ikaw na, padiri, di mada. O dili mada, sa man. Padayon ta nga mag-antos. Padayon ta nga luman ta og dagmal sa yawa, kay kada nato himo og sala, matod pa ni Propeta Isaías ba to? Limot na magugis na ito yung gasulti. Kada nato himo og sala, giimbitar nato ang yawa aron mosod sa atong kaugalingon og ang madagmalon, the destroying power of Satan will operate in our lives. The destroying power. Gubuon kita. Kada nato himog sala, kada sad nato hinulsol bisag maghilak pata, kada nato biya aning atong pagkaluuran, kining atong pagkadali kayo nga kanang pagka-demanding, kanang atong pagkakusog kaayo nga ako gi special ana.
Kada nga tuhunong ana, malinaw na sad kay ta, relax kay ta, wa na tay sakit, maboost pang atong immune system. Bisag wa pa kay tumaron anang unsa nang paboost-boost das immune system. Magid mo mutuo, mura mong itutok na malano muna ako. So, sige, ari na lang tas pag-ampos katilingban. Sige.